Okay guys, ukuntu wahindura izina kuri Facebook rero ni buno buryo ngiye kukwereka. Ufungura Facebook nk'ibisanzwe, ubundi utegereze nimara gufunguka, uraza hano hejuru mu iguni ry'iburyo, hano hari utudomo dutatu dutambitse, hano hatunze agafureshi, uraza ukandeho, numara gukandaho uraza hano hepfo, urascrolling ujyamo hano hepfo, uza hano handitse ngo setting, ahangaha natunze agafureshi, ubundi ukandeho gutya, nimara gufunguka urahita uza hano handitse ngo personal details, hano natunze agafureshi gutya, ubundi ukandeho, nimara gukanda urategereza urabona ko bimaze gufunguka, urahita uza hano, urabona ko hano bari kukwereka profile yawe. Ikintu ukora rero, uraza ukande kuri kano kantu, ukandeho gutya, urabona ko bimaze gufunguka, nanone wongere uze ukande hano, ukandaho gutya, dutegereze, ubundi uhite uza ukande hano kuri name, ahangaha natunze agafureshi, ukandaho gutya, noneho uraza hano hari first name, middle name na surname. Ahangaha urabona ko hari abantu baba bafite amazina atatu, nawe niba ufite atatu uragenda uyuzuzamo, ariko nimba ufite abiri nkanjye, uraza hano irya mbere urisibe, urahitamo iryo ushaka, wenda tuvuge urugero ko ngiye gushyiramo iri ngiri, nze na hano kuri hano hanyuma mpite nshyiramo gutya, nindangiza urabona izina abantu maze no kuryemera, ni ukuvuga ngo hano iyo haje ibara ry'ubururu ryeruye bivuze ko bamaze kuryemera. Ikindi hano barakubwira ngo, ahangaha barakubwira ngo if you change your name you can't change it again for 60 days, don't add any unusual capitalization, punctuation, character or random word. Ni ukuvuga ngo iyo umaze guhindura izina ryawe wemerewe kongera kurihindura nyuma y'iminsi 60, ubwo ni amezi angahe? Ni amezi 2. Ikindi mu izina rya ntabwo hagomba kuba harimo characters cyangwa se izindi symbols runaka. Urabona ko izina ryacu rero ko bamaze kuryemera, turaza tujye dukanda hano handitse ngo review changes, turakandaho gutya kugira ngo mwebonye izina ryacu twitwaga Kome Winner ariko rihise rihinduka. Noneho hano ushobora guhita uhindura nimba ari best winner cyangwa se winner best, ugahitamo irizajya ribanza, ariko twebwe turashaka ko twitwa best winner nk'uko bino bimeze, hano ko navivuye. Kugira ngo tubyemeze rero turaza dukande hano handitse ngo save changes, dukandaho gutya, tumara gukandaho urategereza, urabona ko biri kwirodinga, utegereza. Okay, noneho ese tuvuga ngo name updated successful, urabona ko izina ryacu ryamaze kugira gute guhinduka kuri Facebook. Rero nunasubira inyuma urabona ko ryagiye rigira gute rihinduka. Nituze no kuri ya profile yacu ahangaha, urabona ko ryamaze kugira gute, ryamaze guhinduka. Ni gutya rero babikora. Wowe twabonye muri ino video, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ugafungura n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nziza tukugezaho.